الحمد لله القائل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الأصول الثلاثة وأدلتها هذه الأصول الثلاثة إسين اتديمنتون هندولي سديت لك ومتوتات وأدلتها أما اللي قبتم إسيدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبتم إسيدا وان هندي سنرت نمك أجلج هندينتون هندي قبتم ترقاك أبدو هندي أكاسي تاوي الرهاس وينيجودا كتاب إيقالو الأصول الثلاثة الثلاثة رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل اعلم بك وان ياتشسات إحاسود أفديمنا كلمة يؤتى بها إذا كان ما بعدها أمرا مهما جتشتوكو وان ياتشستو يروها سود أفديما كإسي دبة اعلم جتانتون اعلم بك رحمك الله دعي لين سيغدا رب ما رحمة سيها قدوج آمين أنه يجب علينا أنه شعني يجب درقمة أجتشا بك علينا نرت درقمة أجتشا بك علينا نرت درقمة أجتشا بك مال تعلم 4 مسائل براتون هيران أفر براتون هيران أفر مسائل هيرولي جنان هيران أفر براتون نرت درقمة أجتشا بك هيران سنرى الأولى تدرى العلم بيكو العلم بيكو وهو علمين سني معرفة الله الله بيكودا علمي يروجن تا الله بيكودا تبان معرفة الله الله بيكو درا نفينا درا غرام فينا بيكو نغبرا درا إني غبرهن كم إني سفتي إساء كم ذاتي إساء كم رحمن إساء ون إساء هند أكم جاني بيكني أكسي غبران نجرم وان جر أكسي بيكني غبران ججو موتما توكو إساف مسكمودان درتي درا إسا بيكني مسكمانغا آية ومعرفة نبيه أمس نبي إسا بيكو ergamaadhanutti dhugaadhaan dhufe je'anii dhugoomsu wamacrifatu diini lislaam ammas karaa islaaminaadhaa ka galata irratti galfaman beeku karaa islaaminaa ka galata itti galfaman san beeku karaa seera rabbii jala ittiin butaman beekudha jechuu bar islaama jechuun alislaamu huwa alislaamu lillaahi والانقياد له بوتم مسكم ربي كناف ومعرفة بيكو ومعرفة بيكو ديني كرا غلط اتقال فمن الإسلام كربي فرق فمودا سن بيكو مال الأم بيكن بالأدلة
qabatoomoleedhaan ragooleedhaan beeku bil'adillati ragoolee hedduun takkaa lama kan ta'in hedduu godhanii daliila hedduudhaan beekutu namarra jira je karaa diina islaaminaa kana allaha kana nabiyyi diina islaamaa daliilan hedduudhaan qabatama hedduudhaan beekutu barbaachisa adilla yeroo jedhe jamciidha daliilun yeroo jedhe mufrada jamciin kun jam'ii kam daliilun adillatun jam'u taksiir nama dhibaa gallaalii jaan duuba bar aya jam'u taksiir nama dhibaa gallaalii aya jam'u taksiir nama dhibaa gallaalii jedhan nahawi keeysa jam'u taksiir nama dhibaa qaceelloo gallaalii shiiriitti baasan gaa ormii jam'u taksiir nama dhibaa gallaalii aya assaaniya lammeessituun isiidha wanni beekuu qabnu alcamalu bihii eega beekanii maal godhu waan beekan san itti dalagu alcamalu dalaguudha bihi cilmii sanitti alcamalu dalaguudha bihi cilmii sanitti hunaaka marbaxu lfaras cilmii sanit dalaguudha jedhe akkamumatti itti dalagamme itti dalaguudha jedhe duuba hujirra oolchu waan afaaniin haasawan qaamaanillee haasawu kana wani rabbi nurra barbaadu alcamalu bihi الثالثة سديستون الدعوة إليه إيجا في تدليد درا من جمع الآن هتاوتنيتي هلا درتي قد دبرني قولا هتاوتني قولو كيس هتاوتني بورو يوك هتاوتني شابتي قد دبرني بورو هتاوني cabeetti dabran mana jechuun gama olii haxaawanii gama duratti dabran eegaa ufii kanaaf itti dalagan booda fuudhanii gadiin bahan ammas wani namarraa mul'attu akka nama geessu jechuun waan ofirraa mul'isan san nama biraatillee akka geessu godhan ni qoodan laal ni hiran hiruutu barbaachisa jedhe yoo qabatanii taa'aniin duuba hibboo hibib yoo je'an as keessa oola duuba hibboo hibib duuba yoo hir'isan ni dabalama maali yoo kennan ni dabalama yoo qabatan ni hir'ataa beekinaa himi yoo sin je'an allagaz sii galee yoo kennan ni dabalama yoo qabatanii ta'an ammoo ni hir'ata beekii naa himii maa huwa ni beeytanii mire amma anuu isin hime alcilmu ilmiidha jedhe ilmii yoo akkana qabattee teeyseen si harkaa hir'atti si harkaa badde yoo ati hiru seente hoodhu jechi yoo seente ni dabalamti qaayidaan ilmi akkas ilmiidhaan bakiilan ta'inaa duuba faayidaa keeysaniin bu'aa ufiitiin bu'aa aakiraadhaa bu'aa lubbuudhaa kanaan bakiilan ta'an kanaan doydhan ta'an jechuudha waan keessatti arjoomuu qaban waan ammallee yeroo arjooman nama jalaan dhumne ajaa'iba dabalam waan akkanaa ittiin hin doyin ooman jechuudha طيب دوبا waan je'an namni tokko waan jedhan hadiisa darasumatiyarraan baradhee jedhe an hadiisa darasuma kiyyarraa hin baradhee jedhe duuba fiqii fi maalii fi naahuu kana balaa itti buuse hadiisa hedduun laalle duuba maaltu isa barsiise jennaan
shaagalchiisutu isa barsiise yoo qabatee taa'een hin baratu duuba darasaan kun hadiisa achi as fidaa kun achi as fidaa kun achi as fida aya nama san mee abuu asqaree jedhee isaa katabatuun argean mataa kiyyaan abuu asqaree mee asqaree jedhee katabateerra aya ilmiin gamaa gamanaa walitti dhuftee akka ajaa'ibatti maasha allah gamaa gamanaa walitti dhuftee akka ajaa'ibatti heddummaatee fiigaa amma gaa namni sun darajaa muftiitti jira nama amma jiru beeke duuba ilmii yoo hiran ni dabalamtii qabatanii yoo taa'an ammoo ni yaati wanni hiran kun ammoo waan beekan ta'u qaba jechuudha yoo waan hin beeyne waan hin jabeeffanne taate talafaa fuudhati ta'u kotaa buustaa bikka biraa seenta jechuudha maasiyaa biraa seenanii assaalisa kasadeessituudha addacwatu ilayhi gama isaatitti yaamu lafaa ka'anii ilma namaa gama cilmii kanatti yaamu ilayhin ila alcilmi jechuudha arraabicatu ka afreessituudha assabru obsu gaafa ofii itti dalaydee waan kana namaaniin achi gayaa hoodhaanarraa fudhadhaa yoo ati jette hoodhaanaan jettaa je'aniituma harka keessa si dhawan jechuudha hoodhu jettaa inumaa uka je'an si dhiitan si dhawan yeroo si dhiitanii si dhawan san harka afuuffatteetuma obsuu qabda malee na dhawanii wayin amma achi deebi'a jechuun qabdu jechuudha karaasa wayin baha ufitti amma achi wayin ufit dubbadha jechuun qabdu duuba darasa maalaa ta'e gadi hin dhabdu si hiina yookaan si tumna biyyaa yookaan si baasna okkokkoo yeroo isaan ganda keessaasi jechuu eegalan ati shari'aatu dubbatte ufitti hin dubbadhu jettee haxum jettee afaa walirra kaayattee hin taa'ini jechuudha bar dudubbadhu duuba ni dubbatan ni ibsan hanga tumaa fi ajjeechaa fa'a gahutti ka dirqama namarra ta'u jira jechuudha bika garii shari'aan gariin ta tumuuf si ajjeesuu sirra waajibaatu jira fakkeenya akka ormi asiin duratti dabre dalagee jechuudha waa'ee qur'aanni uumamaadha moo uumama miti jechuu keessatti gariin isaanii maslahaa godhan gariin isaanii wanni kun baaba aqiidaati irratti du'utu caala ka je'an qur'aanni kalaama allaahati malee makhluuqii miti uumamaadhaa miti sifa allaahati وصفاته قرآن كلام الله وكلام من صفاتي صفة الله الراج ومما دام تجاني بابا أكيدا المنما تلشو خيستي لبو في وريقو الرجالة تجريجو fakkeenya gurbuma asiin dura du'e san fa'a gurbaa warra asiin dura du'e warra asiin dura ka mootichi biyya qabu namticha raagu ka akka raaga beekutti ergatee mucaa kana raaga naa barsiisi je'uun mucaan osoo jidduma kana deemu namticha tokko ka rabbi gabbaru argee isarraa cilmii baratee gabaabinaan dubbanna gaafa kaan amane gurbaa rabbii mucjizaa ajaa'ibaa kenneefi namticha tokko ballaa ka mooticha san bira jiru rabbi kadhateefi ijji isaa fayyite karaa deddeemu kanarratti gurbaan namticha raagu sanirraa waa baratuudhaaf osoo deddeemu karaa kanarratti bineensattiin jabduun karaa dabruu nama dhoorgite ilma namaa karakkiste ka karaa sanirra jirtu bineensattii san mee har'agaa rabbii namticha raaguutu caalaafi rabbii gartee duuba namticha rabbi gabbaruu raahibee kana caalaa addaan laala jee yoo rabbiin raahibeedhaa kun caalaa ta'e egaa kunoo ajjeesinarraa daabbaa tana jedhee darbate ni ajjeese amriin mucaa ni jabaate mucjizaan isaa ni jabaate namticha ballaa mootii bira taa'u ni fayyise hayyama allahaatiin amriin isaan guddate gurbaan sun akkam ta'e ni ajjeesna jedhanii dadhabanii fuudhaa gurbaa kana gaara bishaan keeysa gaara geeysaatii gaara mataa gubbarraa darbaa jedhee mootichi
guruppii isa kenne gaarri isaanuma sanuu darbee isaan ajjeese gaarri ofirraa isaan lafaan dhawee dudu'anii gurbaan ofirraa ka'ee dhufe aboo akkam goote jara jennaan rabbiitu dhukeetti kaase jeen ammas fuudhee bishaan baharaa keessatti darbaa jee dooniidhaan bishaan baharaa keessatti darbuudhaaf osuma deeman yeroo bishaan baharaa keessa gahangaa bishaan isaanuma kana dhukeetti kaase bishaan gurbaan deemaadhaa dhufe waan ajaa'ibaa bishaanuma kana rabbiin akka lafaa isaa godhee deemaa dhufe bar duuba aboon ajjeesuun dandeeysuu jeen akiratti walumaa galatti yoo akkam taate malee nama walitti qabi jeen aalama duniyaa walitti yaasi birabbi haadha algulaami je'i rabbii mucaa kanaatiin je'iiti akkasin ajjeesi jeen mala ajjeechaa baaseefi bar laal du'uu filate akka inni isa ajjeesu mala baaseef inni ajjeechaa kanaan maal godhuu fedha diinii islaama mul'isuu fedha laal aalama walitti qabee rabbii gurbaa kanaatiin je'ee darbate dhonfoora isaa keessa dhawee ajjeese duuba ormi akkuma jiraniin aalamu duniyaan ka walitti qabame aamannaa birabbi haadha algulaami rabbii gurbaa kanatti amanne jedhanii lafaa ka'an aalama meeqaatam amansiisee ufii lubbuu isaa kenne jechuudha laal aalamu duniyaa yoo amansiisuu dandeeyse lubbuu tee wareeguu irratti namni hedduu yoo ka amanu taate lubbuu wareeguu dirqama ta'a jechuudha kalimaa takka dubbattee nama hedduu amansiisuu ka dandeessu taate kalimaa san dubbattee nama san amansiisu dirqama namarratti ta'a ufiif du'anii yookaan cabanii yookaan hidhamanii الرابعة أفريستون الصبر على الأذى ركين الرت أبسو فيه علمي سنكيست براتو الركو برسيس الركو نمتي قيس الركو سنون درتن أبسن والدليل قوله تعالى رقان جج الله والآنيتي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان والعصر زبنا الرابودتك كده يوكا صلاة معسري تتك كده إن الإنسان شفت المنما شوف جتشوك أنا مالتك إن أليتنا ألينتم مال الجنان استغراقية جنان ألي فتو ألي استغراقية شوف المنامات جتشوكنا إن الإنسان شفت المنامات لفي خسر هونغو كيست تهودا وتكمل كوان إسان الراهن جرو أين ملي إلا الذين آمنوا ور أمن مليلال لقومسو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام جتشو معنان كنو كيسا قبابيك إلا الذين آمنوا خنا كيسا مال تجر معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام آمنوا لجتشون رب بيكو رسول بيكو دين الإسلام فرأتو وعملوا الصالحات إسانوان أما اللي دلقا ملي الصالحات الأعمال الصالحات دلقوان غاريتات دلقا غاريتات دلقان غاريتات سن دلقا قنمتو تاته والرسول جد والربين اتأجج يوكاو هجي رسوله تقنمتو تاته دوبا العمل به جتشو رسول ملال ثانيا سلال العمل به اتدلقوا ميغرتا نم فحمي ابو اكت والقنم سيسو امري اكت استنباط الراغد اتبل اسلال اتدلقوا لال وعملوا الصالحات اتدلقوا وام بيكن اتدلقوا يجور وتواصوا بالحق اما كم مالي ثالثا سنبر الدعوه الى الله جنه الدعوه اليه ثالثا وتواصوا warra waliin dhaaman malee bilhaq waan dhugaadha waan dhugaa warra walii dhaaman malee warra dacwaadhaan ka'ee dhaabbate malee haraam dhiisa halaal dalaga waajiba dalaga warra jedhu malee lafaa ka'ee laal dacwaadhaan ittaqullah warra jedhu malee allah allah cibaadallah warra namaan jedhu malee watawaasaw ammallee warra walii dhaaman malee bisabri obsa akkatti walii galche laal أجائب دوبا الصبر على الأذى جنة وتواصوا بالصبر
ufiillee obseen namni obsallee namaaf dhaamuu qaba jechuudha warra walii dhaaman malee bisabri obsa haqarratti obsu diinii rabbiirraa obsu haraamirraa obsuun obsu waan rabbiin dalagaa waajiba jedhe irratti obsuunis obsu balaa buute keeysatti duuba sabrii dhabanii raatawuu dhiisuunilleen obsu yeroo balaan buute ilmi namaa kun gama kufrummaa fiiga kun gama gartee gaggabdoodhaa fiiga kun gama du'aa fiiga akka nama gooti balaan tun jechuu obsu sun hundi maalirraa dhufa jennaan obsa dhaburraa dhufa jechuudha duuba wahittuu laaluu dhabu jechuu rabbii ufi qofa qaddara allahu maa shaa facala jedhanii rabbii galatoonfatu qaala ashaaficiyu rahimahu allahu tacaala imaamu shaafi'i inni jedhe law maa anzala allaahu osoo allahan buusuu baate xujjatan daliila raaguma takkaillee ragaa takkaillee calaa khalqihi uumaa isaati irratti illaa haadihi suuraa tana male lakafatuhum fi haadihi alahkaami alladii fussirat bihi jechuu lakafatuhum silaa isaaniif geyse maal keessatti ahkaama amma dubbatame kana keessatti jechuudha malee cuufuma shari'aa keessa jechuudha miti waa'ee gama sabriiti waa'ee gama dacwatti nama kaasuuti waa'ee gama gartee ka'anii da'awaa godhuuti waa'ee gama hongorraa fagaatuuti waa'ee hojii gaarii dalaguuti waan gama kanaatti aayanni biraa osoo buufamuu baatilleedha tunuuni geessi jedhe lakafatuhum silaa isaan san ni geeysii jee duuba qaala albukaariyu rahimahu allahu tacaala imaamu البخاري نجي باب العلم جزء تكفى كيست صفا أفرتمي شن الرتي باب العلم هذا باب العلم كوني باب بكم ساتي قبل القول واجدته الأندرت أفان الأجاج أبصر الأندرت در علمي كما كيس حياته يجو والعمل أمس دلقات أملت يجورا والعمل دلقات أندرت أصوهن دلقين وأنتك أصوهن دلقين أصوهن دبتين درا بكم سوان دلقوا أفديمني تدبتوا أفديمني بكم سوان سندرا متى قباتوا جي جرجرا ورابيساس أقافة نينا جاندوبا بكلافتو سلا دفيكو تتوديسه osoo inni gaafatti gororu abbaan horiidhaa argee irraa waraanee ari'a laal akkas hin ta'an waan takka hundetti yoo beekan malee irraan dubbatan jechuudha walaa taqif maa laysa laka bicilmu cilmun inna samca walbasara والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وأن تك يو هندت الرام بيكين فهنا أوينج جلن ديمنج هندت وان الرام بين تكا akka akhbaara zabanaa kana garte jedhan jedhe qaala waqiila akkanaa je'ame guyyaarraa qaala fulaanun ebalu akkana jedhe duuba jechuma nama gartee hedduu siqaa hin ta'in nama siqaa namni kun gaa siqaa ta'uu barbaachisa amanamaa jechu jecha nama siqaa hin ta'iniitiif qiilaa gartee siigaa tamriida ka faacila hin qabne siigaa dhukkuba waan akkanaa wali qabanii saanumaan gartee onnee dhawatanii ta'uu qaba akkana yookaan akkamitti ta'onni akkana yookaan gadhee jedhee arrabsa yookaan wondinoo jedhee faarsa osoo gartee duuba hundeetti waan takka gadi hin beekin jechuudha hin barbaachisu nama islaamaatirraa walaa taqif maa laysa laka bicilmun hundirraa yoo ol beeyte malee waan sanfaanan dhawin jalan deemin jechuudha والدليل قوله تعالى رجان جج الله تكنرت فاعلم بك أنه شأني لا إله حقان جبر ما هنجر ججا بك إلا الله الله ملئ درا بكم سربي متاكي سنقد وجه لفاكاتي صوم صلاة الأندرة ججبر واستغفر أمس لفما برباد لذنبك دليكيتيف نمني يرو ربي قدابك والربي تأججس يو بيكن
macasiyaa achi laalanii keessatti uf argan yeroo uf arganoo yaa rabbi naa dhiisi jechuu barbaachisa fabada'a allahu allahan ni eegale bilcilmi kunoo beekomsa dubbatuudhaan eegale nabi muhammadii kana dura beekomsatti ajajuudhaan eegale qabla alqawli ka'ii dubbadhu jechuudhaan duratti walcamali ka'ii dalagi jechuudhaan duratti اقرأ باسم ربك الذي خلق بيك يجو كنما ندوبا آية قبل القول ودبته الأندرة والعمل ودلقه الأندرة آية أكا إني درى وبرته برومسة أججاج ردوبا اسمه كده